société civile suisse et des organisations non gouvernementales telles que COJAP International, Euromid, Observer, Association Zaytouna, l'Association de la communauté tunisienne en Suisse, la Ligue des musulmans de Suisse, Solidarité libyenne, Centre islamique de Genève, la Fondation de la communauté musulmane de Genève, Hijra International Organization Switzerland, Gulf Network for Right and Freedom, Suisse, la Ligue internationale pour défendre le peuple arabe, Institut international pour la paix, la justice et les droits de l'homme. Le comité pour la démocratie entend défendre pacifiquement 3 points. 1. Les droits humains. 2. Le respect du processus démocratique et le suffrage universel. Et 3. Promouvoir la culture de la paix et le respect de la liberté d'expression. مش خايفين في الميادين متجمعين مش خايفين. Nach dem Sturz des Diktators Mubarak kamen die Ikhwan mit 52% an die Macht. Aber nach diesem kriminellen Putsch haben wir viele Bilder gesehen, die uns mit Trauer und Fassungslosigkeit erfüllt haben. Die Morde in Ägypten sind ein tragisches Beispiel dafür, wie in aller Welt das Demokratieverständnis gemäß eigenen Interessen zurechtgebogen wird. Solange demokratisch gewählte Regierungen die eigenen Überzeugungen vertreten, fließen Gelder ins Land. Und nous avons tous assisté ce jour-là à des militaires lâches qui ont tué d'une lâcheté invraisemblable des enfants et des hommes sans que cela ne fasse bouger le monde. Nous adressons un message clair aux autorités suisses pour qu'ils fassent le nécessaire auprès des putschistes, pour qu'ils le fassent le nécessaire auprès de tout ce monde libre qui veut nous faire comprendre ou croire que la démocratie est une valeur universelle qui peut être partagée par beaucoup de pays, et notamment dans ce parti du monde, cette partie du monde libre, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Yémen, le Maroc et d'autres pays du monde arabe et monde musulman. Ils ont aussi le droit à la liberté, ils ont aussi le droit à la démocratie, ils ont aussi le droit à de contribuer konstruktivement pour construire un pays. Uyuşuk Müslümandan hiçbir konuda hayır gelmez. Yollara düşmeyen, meydanlara dökülmeyen, doğrulara haykırmayan, yanlışlara itiraz etmeyen, itirazım var diyemeyen insanlardan yeni bir dünyaya, daha güzel bir dünyaya yöneliş noktasında fayda gelmez. Cenab-ı Hak burada bulunan bütün kardeşlerimizden razı olsun. Niçin buradayız? İfade ediyoruz. İtirazım var diyorum. Onun için buradayım. Biz nasıl geçmişte Cenab-ı Hak kudret ve kuvvetiyle nice zalim toplulukları helak ettiyse, bu başlanan süreçte yine kudret ve kuvvetiyle birçok zalim toplulukların helak olduğunu göreceğiz. Önemli bir şey bizim için şu: İnancını sağlam tut. Sabırlı olmaya devam et. Direniş ruhunu kaybetme. Haksızlığa karşı susma, devam et. Ve Allah'a güçlü bir şekilde dua etmeye, yardımı ondan istemeye devam et. Yakın bir gelecekte dünyanın değişeceğini, Müslümanlara zulmedenlerin nasıl bir helak ile helak olacağını Cenab-ı Hak yaşayan bizlere gösterecek. Duaya devam, duruşa devam, dik duruşa devam, organizelere heyecanla gitmeye devam, silik olmayacağız, sessiz kalmayacağız, tembel olmayacağız, çağrıldığı zaman koşacağız, haykırmamız gerektiği zaman haykıracağız. Birileri bomba mermi altında direnirken biz bu kadar rahat mekanda direnemiyor isek, bu kendimiz hakkında bir değerlendirme olsun. Avrupa ülkelerinin en nötral ifadelerinden biri iki tarafı itidale çağırmak.
Bu bile o kadar adaletsiz ve yanlış bir ifade ki hangi iki taraf? Bir tarafta bomba, bir tarafta mermi, bir tarafta elinde taş bile olmayan insanları taraf olarak görüp arayı bulmaya çalışmak ikiyüzlülüğün, taraf tutmanın işaretidir.